Asibingelele ngane zakwethu wona wonke umuntu obuka ipromo yethu njengamanje. No, ngane zakwethu sithi asikedlulisa ukubonga kakhulu umsebenzi esiwenzile sisebenza istudio sika Mqhelemane eMaritzburg. No, bafowethu igama lo uNjabulo kwaMdladla ongaphansi kwekhampani okuyinkalakatha production ngaphansi kweqembu ama-GTI. Ukuthi lelo qembu sisebenze kulona nalezi insizwe enizibonayo sibambisene ngokomsebenzi ehene. No, ukusungulwa kwaleli qembu bafowethu ukuthi sinabe kancane lisungulwa amaqembu ahlukahlukene just ukwakha into eyodwa sibambisane singamaciko kwaMaskandi ubonakala ukuthi kuye kaphi nempilo kuye kaphi phambili okuyizinto zomculo lezo. So iwona msebenzi esithi asike sinithulele wona lo ngaphansi kwali qembu lethu ama-GTI. Ngizocela nje ukuthi abafowethu labesihleli nabo beyithula ukuthi bawobani then bese siqhubeka nohlelo lwethu. Kunjalo-ke ngane zakwethu siyacela abafowethu ukuthi umsebenzi uphumile uzophuma ngomhla ka-6. Ngomhla ka-6 uzobe usukhona umsebenzi kuwonke ama-platform. Siyacela ngane zakwethu nisilandele kukhona lonke uhlobo lwengoma ongayilalela. Okwamanje sikhiphe i-EP nama-track awu-5 just ukubona umsebenzi ukuthi uhamba kanjani. Siyacela ukuthi niseseke niwuphushe umsebenzi wethu ukuthi ube impumelelo. Siyacela kakhulu. Ku-Facebook siyatholakala uthi iQhathanzipho Q ukwazi ukuthi uthole umsebenzi. Sikhona ku-Facebook, sikhona ku-TikTok naku-YouTube channel izobe sikhona izobe setholakala ingoma zethu. Siyacela-ke niseseke bafowethu niwuphushe umsebenzi ngayo yonke indlela. Siyabonga kakhulu kubo bonke ababuka le video. Inamba esitholakala kuzona for ama-booking zikhona lapha escreenini. Izongena kulezo namba ezilapha escreenini. Ku-WhatsApp ikhona inamba ka-WhatsApp, ikhona yama-calls. Siyacela ingane zakwethu kube njalo. Maduzane uyeza umsebenzi wenduna yamagcokama nawo ipromo yawo sizoyidedela maduzane simtshela ukuthi umsebenzi uzotholakala kanjani. Okwamanje lo umsebenzi wama-GTI owenduna yamagcokama uyeza nawo usuqediwe ukusetshenzela estudio usugrand sekulinda ukuthi si-release ama-date. Sidlulisa ukubonga okukhulu bafowethu ukuseseka kwenu. Siyabonga. Uthando njena ngaluqala ngawe selokhu ngazalwa ngalufunda kuwe yazi wena wedwa wento yami. Uthando njena ngaluqala ngawe selokhu ngazalwa ngalufunda kuwe yazi wena wedwa wento yami. Uma nginawe uthando njena ngaluqala ngawe selokhu ngazalwa ngalufunda kuwe yazi wena wedwa wento yami. Uthando njena ngaluqala